بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ಹುಕುರು ದುವಹು ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಖಲು ಕುರೆವುನಿ. ಹುಕುರು ದುವಹು ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಬಿಮ ಹೊಣುವುನಿ. ಹುಕುರು ದುವಹು ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತೌಬಾ ಲಾದೆವ್ವ ಎ ತೌಬಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆವಿ. ಅದಿ ಹುಕುರು ದುವಹು ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಅವಹಾರವೆ ವಡಾಗತಿ ನುವತೆ ಕಲೆಗೆ ಪಾಣು ಕುರಾನ ಹಿಪ್ಪೆವಿ ಹುಕುರು ದುವಹಿಕ್ಕ ಮೀ ಮಾಜಿಗ ಹಿಂಗಾಫಾವ ಹುಕುರು ದುವಹು ಹಿಂಗಾಫಾವ ಆದಿಯ ಖಿಲಾಫ್ ಕಂಕಂ ಹುಕುರು ದುವಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವರ್ಮೆಂ ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಬಬ್ಬ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಖಲು ಕುರವ್ವ ekade gifana qur'an pul aluwi adi hukuru duwehigga allah subhanahu wa ta'ala ya ekadange amuru kurevi amuru pula khilafa adam ge fana ekade gifanu ge ambikamadun havva ge fana sorugega wa gahakum farikulu unima e debe kamadum ege adabege gotuga ugubatege gotuga duniyege bima suwaruge neruwa honuvi adi hukuru duwehigga allah subhanahu wa ta'ala edebe punna kurevunu ekku kusha maaf devva tauba qabul kurevi adi emme pahum mi duniyega edebe kamadun ulubba darifas kole arastu kuravva duniyega nabi be kalege gotuga islam deenuge mativeri risalatu emmeha ekadege faanuge darinna bayan ko devva tauhiduge kalima bimmi matiga gaim kurevva tawhiduge kalima mativeri korewuma pahu algon menge bappa bimmatiga allah subhanahu wa ta'ala emme furatama bimmacha panuvi insana mamme bappai neti allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri de eppulun khalu korevi adam alayhi salam ge qur'an hippevi ade mifa kantattaka ki mi hukuru duhega hinga pawa mulin adiya khilafu muhimu kankam den awne me badalam vi omme haftaay government na baddal mikura hukuru duwahu awna menna eba hinga adi adiya khilaf kami ei kon gametto ei komme duwa haftaay ge hukuru duwahu iru ara wagutum perigen mistakun fiyawa ebahi adamuge darin fiyawa jinni na insim fiyawa duniyega allah subhanahu wa ta'ala labba fawa huriha janawaru iru ara wagutu tibeni wara boda kamakka kanula aduwa hagen tibe gota ei kivegento ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lo kurawwa wani duniya giyame wani hukuru duwa hikke ehima duniya giyame wa duwa ki hukuru duwa ka wati komme haftaige wes hukuru duwa hoge iru ara wagutu alugon men insanum piyawa allahu mi duniyega mi bimmatiga mi kainatuga levvi huriha makhlugum ei masmaha mehi kamavvias gasgaha gehi kamavvias adi pani faksa kamavvias adi duuni tak kamavvias komme pada janaware kamavvias e huriha taketi e huriha mahluguta iru ara wagutu tibeni warabboda birugempa warabboda kamaka samadu kandigen ei kommes echchekka adu ehumattaka etakatige kamfetta digen etaketi tibeni ei etaketchavves enge etakatige fitratuga allah subhanahu wa ta'ala wani lavwa fa hukuru duwahikakan etaketi ves wanavegen dani ade thala fidu kumeleve ada etaketi intizar qur'ane hukuru duwahoge iru ara wagutto ennames iru ara hindu kole vima thala fidu nufun mele munima den etaketcha engene mihaftage hukuru duwaho nunka duniya giyame wani obe tahunne duniya giyame wani hukuru duwahi kama medu ghafil fa wani algon men adam ge darin algon men hukuru duwahu iru ara wagute iru osse wagute menduru iru meduwa wagute algon men nubada algon men ulani hukuru duwahu maja kurumuga tutti duwaha kavima ekan kamage algon men ulani enames buddhi enne makhluk takun mi hukuru duwahu duniya giyame wanekan etakeccha vesengeti etaketi eduwaha medu samaluwe eduwahuga medu etaketi biruwetive emi malobe tahunne mi hukuru duwahuge ajab korone kankam mi kantattakkuge sababunna adives hukuru duwaga allah subhanahu wa ta'ala islami ummata lawwafa wa mativerikam musabun hukuru duwahu waki khassa kantattake wani awun menge deenuga sharu kurawwafa ade hukuru duwaga adabta hoge terega ekantatta himene egotu emme muhimu emme
muhimu kame gotuga hukurduhu labwafawa kantataha ki enuwata hukurduga adaptahu terega labwafawa ek kamaki alugonme wargina mihun ekamaka medu eha boda samal kannude kame enemes bay ilumwerin vidalu wani kiriti qur'an hukurduhu kiyewuma wuren alwan mihar tibe funna mi bunede kantatta kurun Allahuge hadratu gama matibari vegembe hukurduhu kiriti qur'an kiyewuma wuren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat kiyewun matibari vegem wa kama bay ilumwerin vidalu wani ekibegento ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pul kurawwa fawani hukurduha behegatum fa'akthiru alayya min as-salati fihi ibamihu hukurduhu timan kalege faana gina gine solawai kiyawasha engeto hukurduhu gina gine timan kalege faana solawai kiyawasha ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pul kurawwa fawa hadis pasule ehme idumere vidalu wani ekadege faanu kibein sahhakon hukurduhu khasakon ekadege faana solawai levuma edi dua kurun gina kurma ekadek paano wani irshad debafe kobato ege sababaki e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lu kurwani fa inna salatakum ma'rudatun alayya yabami untiman kadege paana solawa kiyawa komme faharako e solawa timan kadege paanuwa kushayeligen dane egoto ashabe kanun dannawani e Allah ge rasulay kadege paanu fastanu waduwa nuwata kadege paanu fastanu levi kadege paanu ge hashikolu ವೀರಾಣವೆ ವಿಮುಗೆ ವೆರಿತಹಕ ಬದಲುವ ಫಹುಂ ವೆಸ್ ತಿಮಂ ಬೇಕದು ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಸೊಲವಾಕಿ ವ್ಯಾಫಿನಮ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅರಿಹ ಎ ಸೊಲವಾ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆ ಮಲಾಯಿಕತು ಗೊಸ್ ಇವಾಹಕ ದನ್ನವಾನೆ ತೋಯೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಉಲ್ಕರವನಿ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ಲ ಹರ್ರಮ ಅಲಲ್ ಅರ್ದಿ ಅಜ್ಸಾದ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಹಮಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ಬಿಮುಗೆ ಫಣಿ ಫಕ್ಸಾ ತಕ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಶಿಕೊಳುತ ಕೆಂ ಹರಾಮ್ ಕೊರವಾಫೆ ಎಂವಿಮ ಏಗ ಮಾನೇಕಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ಕವ್ವಳುಗ ಅಳುಗಣ ಮೆ ಫಸ್ತಾನು ದಿಕಮ ವಿಯಸ್ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಶಿಕೊಳುತಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಬದಲೆ ನಾನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ತಾಹಿರು ಮೂರಿತಿ ಕೀರಿತಿ ಹಶಿಕೊಳು ಮಿಯದುವೆಸ್ ವಣಿ ಮೀಗೆ ಸಾದಸತೆಗೆ ತಹರಿ ಕುರಿನ್ ಹಿಜುರೆನ್ 11 ವನ ಅಹರುಗೆ ರಬೀಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಮಹುಗೆ ಸ್ಪಣರ ನುವತ ಸಾದವಣ ದುವಸ್ ವಿ ಬುಧ ದುಹನುವತ ಅಂಗಾರ ವಿವೇರೆ ಫಸ್ತಾನು ಲೆವುಣು ಗೊತ ಅದಿವೆಸ್ ಏಕದೇಗ ಪಾಣುಗೆ ಹಶಿಕೊಳುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ತಟ್ಟಕವ್ವೆಸ್ ಏಕದೇಗ ಪಾಣುಗೆ ಹಶಿಕೊಳುಗೆ ಹಮಕವ್ವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಪಯಕ ಬದಲೆ ನಾನ ಎಮ್ಮಿಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಕವ್ವಳುಗ ಏಕದೇಗ ಪಾಣು ಎವಾ ವಗು ತಹುಗವೆಸ್ ಏಕದೇಗ ಪಾಣ ಸೊಲವಾ ಕಿಯಾಫಿ ಕಮ ವಾನಮ ಎ ಸೊಲವಾತಾಗೆ ಮಲಾಯಿಕತಕ ಏಕದೇಗ ಪಾಣುಗ ಅರಿಹದ್ದಾನೆ ಒಬೆ ತಹುನ್ನೆ ವಿಸ್ನಾದ algon me mi hadis ahmed eveje kodoko huttida fa visnadam divi rajyege mi fura maadege gegga miyaku inde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat lewuma edi Allahumma salli ala Muhammadin ne buna komme wagutaku malaikataku gos Allahuge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ekadege faanu kavvaluga eva wagutuga ves ekadege faanu arihuga dannawane miyai ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಈಮಾಂವ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿವನಿ ರಶಗ್ಗೆ ಮಿವನಿ ಗೇಗ್ಗೆ ಮೀಹಕು ಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸೊಲವಾಗಿ ದೆಮ್ಮೆ ಕಿವ್ವಿ ಎ ಸೊಲವಾ ಹಿಫಾಗನೆ ಅಳುಗಣು ಮೆಂಗ್ ಕಿಯಾ ಸೊಲವಾಯ್ ಕವಿತರು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಕುಶೇಲೇನೆ ಕಮ ekadek fan hadis pul kurawwa fawe adi ekadek fanuge be hadis toga wani ekadek fanuge macca salam govima nuwata ekadek fan salam arun men govima Allah subhanahu wa taala e salam gowa komme wagoto ekadek fana hashiganda qur'ana raddu kurawwane adi ekadek fanu salam gowa nuwata salam qur'an mihaya raddu devwane kama salama raddu devwane kama emima ukurduhu gine ginen algon me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawata salam levo me di dua koram de ekadek fana salawat kiyane gotaki Allahumma salli ala Muhammadin nuwata algon me fahu attahiyatu gamikiya Ibrahimi salawat ei emme rangalu salawat ekadek fana salawat kiyuma ingeto ekadek fana salawat kiyuma ekadek fana gassa bekaduna das koddevi emme rangalu ibarataki algon me fahu attahiyatu gamikiya mashhur Ibrahimi salawat e salawatun salaw ekadek fana gine ginen salawat lebu me dagon men dua korambi den ekadek fana algon me salam qur'ane gotaki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu egota
nuwata assalamu alayka ya rasulullah egota ves agun menna kidane ekadek fana salam kurmattaka nuwata allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin migota ves agun menna kidane nuwata allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin mifada komme ibarate agun men ki kama vias ifada ibarate agun men kiya komme faharako algon men salam kuri kama algon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat levu medi dua kuri kama ekadek fanuge arihuga malaikaton gos dannawane algon men sateka faharo ekadek fana salawat kiya kama wana ma sateka fahara algon men ge nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawane algon men inhas faharo ekadek fana salawat kiya fiya ekadek fana salam kufiya inhas fahara algon men ge nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga dannawane fahoren nunto sharafen nunto ekam algon men ge hayatu ga algon men kita hukur dos baddal kufito algon men hayatu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hukur do algon men salawat kiyuni kita faharuto algon men ge beje una obe tahunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qiyamad duhu emme kuttam wegen wani nuwata emme gaab wegen wani nuwata ekadege fana emme auda wegen wani ekadege fana emme ginen salawat kiyawa miha emmi ma buraswati duhuge iru osunu wagutum perigen gos hukur duhuge iru osuma demeduga mi hede kura savvis kadiru algon menna kurvene emme heo emme ragalu adi emme sawabu bodu amalaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat kiyum ei kuran undagu kamennum ei algon men komme tanegga komme halatege horege mes kurevene kame algon men wuduge matiga nekkama vies rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat kiyevene ekadege fana salawat kiyum ame kene khasa wegen wani hukur duha kunu ehen duwastahuga ves ekadege fana salawat kiyumaki edevigem wa kame ehen nama ves khasa kon hukur duha ekadege fana salawat kiyuma ekadege fana wani algon menge kiben mi ummatuge kiben edi wadaagam fa bima ekadege fanuge mi edum fulu algon men fuddawa de bamwane ekadek faanu algon menna taka konkametto nukod devani ekadek faanu algon menge difauga algon menna islam din for koddinu mattaka tevi saharu ekadek faanu gini kanna etam masike pole korevvi algon menna taka ekadek faanu wani ekadek faanu ge shafai giyamedduho pattaka fasko rakha koravvafa ehmima algon men gine gine rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat kiwa allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin tobe tahunne den hukur duwahuge ehen adabaka balairu hukur duwahuga den anna emme muhimu anikkamaki hukur duwahuge fatis namaduge jama'i hukur duwahuge fatis namaduge jama'ataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani adamuge dariyaku qur'ane emme mativeri jama'atuge namade emme mativeri jama'atuga alwan menna kurevene jama'atu kurevene emme mativeri namadaki hukuru vilerege fatis namaduge jama'i ei Allahuge hadratuga emme mativeri vegemwa emme maab vegemwa jama'i emme rasulullah sallallahu alaihi wasallama hukur duwahuge fatihuge namaduge jama'atuga ekadege fano waki khassa suratake kiwa fawa kama asabe kanu riwa kurawa febori egotun hukur duwahuge atis namaduge furtama rak'atuga sajida sure adi devana rak'atuga insan sure kiwi kama riwavega hispave emima hukur duwahuge atis namaduge jamaatuga imamu furtama rak'atuga sajida sure adi devana rak'atuga alhamdulillah insan sure kiumaki ei so hukur duwahuge adabtagu terega himene hurum mustahab vegemwa sunnate ei komme hafta hukurdu nuki kama bias detere imamun egota hukurdu wahuge falis namatuge jamaatuge misurati ke kiumaki edevigem ba adabtahuge terega himene muhimu kame hame yaku hukurdu wahuge den agunmenna baddal kura emme muhimu kamaki hukuru namatu adi hukuru namada gulifawa bavaru adabta igumeni wani bayan kurwafa egotum hukur namada diumattaka femverumaki ei sunna vegemwa kame bai ilumeringe gaatuga wajib darajiya ekan gennawa fave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawwa favani al qusdu yawm al jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin baligh wafawa komme miheka wajib vegemwe hukuruge duwahu femveru ebai hukur namada diumuge kurin femvara saaf tahirumaki baligh wefawa komme mihaka ebai hukur wajib komme mihaka kurum wajib kame kama mi hadis ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis prokur wafawani enames ehen hadis takuge aliga idumeri midalwani ei mustahab kameke
gina ilum weringe gatuka hataru mazhabuge imam shafiya imam malika imam abu hanifa imam ahmad vidalu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bay en hadis takuga ibami hukurduhu hukura amu kurin fem warane namay ei fada gotaka ibara korwa fa hurima ei kurum wajib kamaka woran boda sunne kame gotuge burove weni enames ilum weringe terega jamaate ge ilum werin vidalu wani hukuru namada diumu kurin hukur wajib wa mihum fem waran jehene ade mi ekkanta devana kamaki hukur namada diumuge kurim alugon men fem eruma fahu huwadulu ade miruwas duwa ei sentu kamavias ataru kamavias huwandu kamavias bokaru kamavias adi gomakasturi kamavias kommes miruwas duwa ecche enage hashiganduga adi enala hedumuga lu ame yak hukur duga adaptagu terega hukura diumattaka khas hedume bebumaki ves ei hukur duhoge adaptagu terega himene kame nuwata khas hedume nekkama vinama hukura diumattaka atugoi emme riti hedume la zinat terive hukura diumattaka tayyarumaki hukur duhoge adap terega wa kame hama yaheku hukur duho hukura diumuge kurim dai ungulumaki khasako rasulullah sallallahu alaihi wasallam samalkan devwa adikale ifan ekama bar aluwa pawa kame ehmima saaf dahar umuge gotun hukurduhu kuran huri bay adaptahu terega femveruma adi dayunguluma riti hedun luma adi mirwas dua ataru nuwata bokaru beenun kurun ei hukura diumuga imene kame den hedun la ayru nuwata hedun alun me mi hukura diumataka la ayru abaduwes hudu kuleya iskandirumaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam lobi korawwa kame ekadek faanu emme lobi korawwa kuleyaki ekadek faanu annawunu turu kurawwa ayru ekadek faanu emme lobi korawwa kuleki hudu kulayadda fotiga tayyar ko pahunna hedu emima hukura diumataka hudu kulage hedume dum sunne kan gadawegenve enames ebe fulaka beenon komme kudeves levidane ekule lum haram nuwa komme kudai ade den awun hama hukura diumuge itur adaptaka awun badalana ege terega bay kankamuge tafsira ka awun nudanan ei mi silsilage bay darus takuga ewa hakata ispe gosfawa wati ingeto egotum hukura gossa awun men miskita ara erumuge kurin nota miskita diumuga ves ebe hore adaptake egotum hukuru duwahu hingafa miskita diuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani warboda bar alwafa ekadek fan hadis ful kurabani man ikhtasala yawm aljum'ati wa ghassala wa bakkara wa abtakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanati siyamuha wa qiyamuha ad rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabani hukuru duwahu hukura diumattaka emiha gein femvara saafu vegen adi hukuruge duwahuge emme kuri wagutuga ade emme kuri saatuga nuwata imam miha mimbaru macca khutba dinuma erumuge kurin hukura emiha gos emiha miskita wannairu emiha libe emme kuri safagga ishinde emiha khutba kiya wagutu kanula aduwaha hama himemve indijje kama wanama ena hukura awmattaka ena eli komme fiyawalaka aharu duwahu mihaku roda hifa aharu duwahu mihaku re alukan kurima libe sawabu ena hukura awmattaka ala komme fiyawalaka libe kiya mativeri kametto ena mes ena hukuru duwahu hukura awmattaka ena femwara adi bay hadis takuga mi femwerumaki ei junubu very vima algon men hina ganna gota femwarashe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurwa fawan ega mane ki boves doegen istari ganduves doegen gaage huriha tanekum mila filwa ritukom femwara adi ena gein nukunneru ena nukunnani hama hukuru duwahuge emme kuri kolu duwaduge emme kuri kolu nuwata ena emme lasbegen ves imam miha khutba de ferhumuga kurin ena miskita wannan jehen en nunama misawabe nudiben ehmema egota ena ais ena miskita ara ena innani miskituge emme fahat safe genu ena evagutu miskita eri iru emme kuriyakun ena indebe hisabege ena innen jehen adi inuma fahu ena khutba kiya wagutu evves mihaka wahaka dakkage nuwane khutba kiya wagutu
kanula hutubai adu hanche hene enage hiyala enage ehen kankan hutubai tere in beruga bahtafi kama wanama alun demme mi bayan kuri ajuren nudiben ade mifada gotaka ena amalu kofi kama wanama ena hukura awmattaka hingafa ene eli komme fiyawala ka aharu duwaku mihaku sunne roda hifa mihaku sunne namaz khasakon re alukan kurima reganuge dam namaz kurima libe sawabu komme fiyawalaka Allah subhanahu wa ta'ala adevane kama ade mi hadis Imam Albani rahimahullah me fada eta muhaddisune sahha kurawa fa hadis emmi ingeto ehema mi algon men hukur duwahuge adaptaku terega himene wara muhimu kame ama eya ku hukur duwahuge adaptaku terega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fa ve hukura vihaves awahaka awma eves hukur duwahuge adaptaku terega himene kame egoto Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawa fa wani man raha fi sa'atil ula fakannama qarraba badana hukur duwahuge furtama sa'atuga hukura aisi mihaku jamalai Allahuge mauga gurban kurifade waman raha fi sa'ati thaniya fakannama qarraba baqara adi devana sa'atuga hukura atwajje miha geriye Allahuge mauga gurban kurifade denke defa hadis fulu kurabani timwana sa'atuga hukura atwajje miha fakannama qarraba kabasha ade kabshayaki nuwata kabashaki ei kambali bakari ege bakariye Allahu attaka gurban kurifade timwana saatuga hukura atwajje miha hatarwana saatuga hukura atwajje miha Allah attaka fakannama qarraba dajaja kukule Allah attaka katila ege mas fagirunna behum fade adi emme fahu saatuga ade ei khutuba dinumattaka bangi nuwata imamiha member macce erumuge kurin e anna emme fahu wagutuga hukura wadejje miha nuwata hukura awmattaka miskita wadejje miha hukulu bihe Allahu mauga sodaga kuri fade nuwata Allah mauga Allah attaka dim fade emima idumeni vidalawani mitanga mianna wagutu nuwata sa'atta idumeni kin e sa'attaka medu idumeni meduga tim bahe wardu wegen asabe ege maane amedu bay idumeni vidalawani hukuru duwa hukura awmattaka awunme Rasul sallallahu alaihi wasallam mewani fas wagutaka hukuru duwa me gadita hukuruge bangi govuma ge kuriga miyanna wagutta fas bayaka nuwata fas wagutaka bassawa e wagut ferni kom wagutakuto e wagutu nime wagutaki huriha idumeni sittifagwe imamiha member maceri makama e Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani fa idha kharaja al imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr imam miha kutuba dinumattaka miskita wade member machara assalamu alaikum kiya hisabun ferigen den ekkada e hukuru duwa hukura anna mihunge listu negumattaka miskituge dorta karige tibe malaikatun ebe kalun genguluwa foi lappawa lavwa ebe kadum ves kutuba adu hemumattaka avase wana wada gannawane ehmima ege kuriya mi alunme mijeni gadi fas baya bah bay idumeni vidalawani egadi fesheni hukuru duwahoge fajru liya wagutum ferigen ege maneki fatis namadu bangi gowa wagutum ferigen gos menduru namaduge nuwata hukuru ge emi kutuba kiyumattaka mi gove bangi gowuma demedu alunme mijeni fas baya bahne ei bay mazhabuge idumerenge gaul Imam Shafi rahimahullah vidalawani ewagutu fereni iruwara wagutum ferigen gos hukur duwahuge alunmenge gawuge debangi gowa alun mehimbunen ingeto rajya gamuko debangi ebagowa emima khutuba dinumattaka hukuru bangi gowa waguta demeduga alun mejeni fasbaya bahala Imam Malik vidalawani ei iru medu jehe wagutu ferigen eggadire enemes mi bahaki mi astu hagigatuga daliyotaka badaru evis buradane hori bahennu emima baaki me de basfula badairu emme gina inumerin burawani ei iru ara wagutum ferigen gos hukuru namada bangi govuma wagutta demeduwe emima alunmenge maliya mihar badakam wanama mihar iru mi arani hagadi hamminettuga emima hagadi hamminetum ferigen baragadi 35ka demedu algonme mijeheni e anna gaaganaka hagadiru mi annani ehonto hagadiru algonme mijeheni fas baya baha emima haye hagadiru fas be bima libene
e gaganaka eggadiru ennuto ema furatama gadiruga e gaganaka iru arani hagadi hammetu kama wana maluna badama hinga hayakum perigen gos hatijjahande misadaka e furatama gadiru ema e muddatuga hukura anna mihaku Allahunga maguga jamale gurban kuri pade den hatakun ashaka vejjeya konche wana bak ane mi geriye egota fas baya arun mi banche ingato ei hukuru duwahuge hukura haziru ubuga gadi baswana goy kama ashe Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah egota fatwa dibba fani e mizomanuga arun men gadi egota eba bele ennuto emwege ingato ehma miwes hukuru duwahuge adaptahuge terega himene kame hukura avaha awmaki ei hukur doge adaptahuge terega himene kame den hama yaku hukura awma pahu miskituga ishinumuge kurin mi tahiyatul masjid nuwata masjid sunnah kurmaki ei rasul sallallahu alaihi wasallam baralu wa fawa kame miwaha kati wefulu mi silsilage miskitahuge adaptaka behe gotu darus dindu adu ha fawane hama egota hukur duwahu imamu mihaya viha ves gaibumaki ei hukur duwaga adaptahuge teren wa kame ehem wima hukur duwahu miskita ais kuri safun jaga hoduma abadwes maske kuramwane kuri safun jaga nonu bijjiya devana safun jaga nonu bijjiya timwana safun enames evve safakun jaga hoduma taka rizaven nukurevene miskite ingeto e restaurant enno miskitake rizaven nukurevene miskituge evvestane evves mihaka kuri baga ena annane kamattaka mihaku fonwa musalla ala foiggoni bahatta phone bawa fempuli bawa ehne nehedene miskitage miskitaki mi kurin anna mihaka e miskituga kuri safu diben envima abadwes hukura ais kurin jaga dibeto maske kuramwane imam mihaya gaibba waraka giyame duhu emiha suwarugega emiha ge daraja mativere wegen dana kama rasul sallallahu alaihi wasallam wani hadis fulu kurabba hama egota hukur duhu miskita ais safu ge jaga hodumattaka ekegge kondumatin aneke kondumatin demihun tibba edemihun udaguwa gota duru kollafa baymihun hada egota girako hurasko egota hedumaki ei adaba khilaf kame emiha ais emiha ka emme fasehin emme kurin jago liben goy taniga emiha innani emiha mi khutubaden karivima ais anna gota ais emihunta falamun fekuramun kuramun ais kuri safa ereto baymihun ule egota ka nehedene egota hedumaki ei sunne ata amal kurumennu adi ei mulugote vesnu ei rasul sallallahu alaihi wasallam nahi kurabwa fawa hukur duwahuge miskituge adaba khilaf kame hukuruge adaba bes khilaf kame hama egota hukur duwahu alun men warabboda samad kan denche kame ei imam miha khutba kiyam ferima den iha hisabun algon men evves ituru kame koggennuwane hukur duwahu ituru evves kame koggennuwane baybe folun kaaf suren nimmam wegen eba tibe imam miha khutba deeru phone holuwagen khatimu holuwagen nuwata foin holuwagen kaaf sure kiyawan emihun e kiyawa wagutuga emihun evves sawabe nudibene emihun ekurani haram kame hukuru duwu imam miha khutba de wagutu kiriti qur'an kiyawmaki haram kame sahvejito hukuru duwu imam miha khutba de wagutu kiriti qur'an kiyawun haram wane ewagutu algon men jeni hukuru khutba aduwahan pahariga khutba den anna khatibu kiya goy algon menna emme gayanu wedana ehnnam mes algon men jeni ewagutu kikkolla ingato evves ituru kame algon menna nukurevene heo kame kuraka ewagutu evves ituru kame nukurevene kanula aduwahan jeni emima mi hukuruge adaptagu terega himene kame den hukuru duwahuge emme muhimu anekamaki hukuru duwahu ebaade wagutu kole ibade wagutu kole e wagutu koluga algon men duae kofinama Allah subhanahu wa ta'ala e duae ijaba koravva wagutu kole ibade e wagutu kolaki kobato idum meringe meduga warboda bahus koravva fa ibave eki idum merin e wagutu kolo ei hukurduge eki saikama eki wagutakama bayan kofawani emme mashhur de gaulaki ei imam miha khutuba den eri suren gos hukuru namaduko avadi wenden mi anna wagutu kama anebba indumeni vidalwani ewagutu kolaki ei hukuru duwahuge asuru namadum ferigen gos maghrib namada demeduga mi anna wagutu kama ade gina hadis taka balaaru boda buraveveni asabe kalunge terege jamaategge bekalum
ಅಬು ಹುರೈರಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಸಲಾಮ್ಗೆ ಫಾಣು ಫದ ಮತಿವೆರಿ ಸಹಾಬಿನ್ ಎಬಹುರಿ ವಿದಾಳು ವೆಫಾ ಹುಕುರು ದುವಹುಗ ದುವಾ ಇಜಾಬ ಕೊರವ್ವಾ ವಗುತಕಿ ಎಯಿ ಹುಕುರು ದುವಹುಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದು ಫಹುಂ ಕಮ ಅಸುರು ನಮಾದು ಫೆರಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ದೇತಿರೇಗ ಕಮ ಬೈ ಹದೀಸ್ ತಹುಗ ವಣಿ ಎವಗುತು ಏನ ಅಸುರು ನಮಾದು ಕುರಿ ಸುರೆನ್ ಫೆರಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತುನ್ ನುಫಾಬಾ ಇರುವಸೆಂದೆನ್ ದುವಾ ಕೊರಂ ಇನ್ನ ಕಮ ವಾನಮ ಎಮೀಹಾ ಎವಗುತು ಎಕುರಾ ದುವಾ ಇಜಾಬ ಕೊದ್ದಿವಾನೆ ಕಮ ಎಮ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಇದುಂ ವೆರಿಂಗಿ ತೆರೆಗ ಸಯೀದ್ ಇಬ್ನ್ ಜುಬೈರ್ ಮೆನ್ ಫದ ಮತ್ವೆರಿ ತಾಬಿ ಬೇಕದುಂ ಹುಕುರು ದುವಹುಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಫಹು ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ಮಿಸ್ಕಿತುನ್ ನುಫಾಬಾ ಇರುವಸೆಂದೆನ್ ದುವಾ ಕೊರಂ ಇನ್ನ ಕಮ ವೆ ಎಮ ಮೀ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ತೆರೆಗ ವರ ಮದು ಮೀಹುನ್ ತತ್ಬೀಯು ಕುರಾ ಸುನ್ನತೆ ತೊಬೆ ತಹುನ್ನೆ ಅವನ್ ಮೆನ್ ವಿಸ್ನಾದ ಅವನ್ ಮೆನ್ನ ಕಿತ ಹುಕುರು ದುಹ ಮೇದು ಹಯಾತುಗ ಬದ್ದಲು ವೆಜ್ಜೆ ಎಮ್ಮೆ ಹುಕುರು ದುವಹಿಗವೆಸ್ ಅಲ್ವನ್ ಮೆ ಅಸುರು ನಮಾದು ಫೆರಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ದೇತೆರೆಗ ಮಿಸ್ಕಿತು ನುಫಾಬಾ ಮೀಹಕ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ಹಮೇಕನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ದುವಾ ಕೋ ಅಲ್ಲಾಹ ಮುನಾಜಾ ದೆನ್ನೆ ಉಮ ಅಲ್ವನ್ ಮೆ ತಿಬೆ ನಮ ಎ ವಗುತು ಅಲ್ವನ್ ಮೆ ಕುರಾ ದುವಾ ಇಜಾಬ ಕುರವಾನ ಕಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಪುಳ ಕುರವಾ ಫಾವಣಿ ಎವಿಮ ಮೀ ಅಲ್ವನ್ ಮೆ ವರ ಬೊಡ ತತ್ಬೀಗು ಕೋ ಅಲ್ವನ್ ಮೆ ದಿರುವಂ ವಿ ಮುಹಿಮು ಸುನ್ನತೆ එම ලොබෙත අහුන්නේ හුකුරු දුවහුගේ සුන්නෙත්තක නොත හුකුරු දුවහුගේ අදබ්තක අවුන් මෙන් බදාදා ඉරු අවුන් තිබේ ෆොන්න මි කියාදිනි ජුමුදකොන් ෆෙෆ්පතුගා වාර්දු වෙගන් ස්වාවා මුහිමු බයි අදබ්ත එම අවුන් උම්මීදු කරම් ખાસකොන් රමදාන් මහග අවුන් මෙන් රෝද අවුන් මෙන් තිබේ ඉරු කුරියම් මයි හුකුරු දුවහු අවුන් මෙන් අසුරු නමාදු ෆෙරිගෙන් ගොස් මග්රිබ් නමාදා දේතරේග අවුන් මෙන් මිස්කිතුගා ඒ වගුතු කොළු හේද කොල්දාෆියා ඒ ගෑගඬක දෙගඩියේ හැයිරු e wagutu kol arun men hedako e wagutu koluga algon men beenumwa kamaka allah ge hadratuga dua kuramvi algon men beenum wani musni wan kama wanama ekama edi algon men allah ge hadratuga dua kuramvi algon men beenum wani bayyaka shifaya edigen kama wanama e wagutu algon men allah ge hadratuga dua kuramvi algon men beenum wani kaaveni avah kuran kama wanama e wagutu algon men kaaveni avaskoddinuma edi allah ge hadratuga dua kuramvi algon men beenum wani mati පාහේ හොදන් කම වානම අල්ලාහ් හදරතුගේ ඒවගුතු දුවා කරම්වි නුවත අල්ගොන් මෙන් බේනෝමනි අල්ගොන් මෙන්ගේ රෝදියා අල්ගොන් මෙන්ගේ qiyaamul layla අල්ගොන් මෙන්ගේ අලුකන්ත ගබූදු කරම කම වානම හැම ඒවගුතු අල්ගොන් මෙන් දුවා කරම්වි ඒ කීවෙගෙන් තෝ ඒ ලොබේ තහුන්නේ අල්ගොන් මෙන්න මියන්න හුකුරු දොස් බද්දද කරා අයරු අල්ගොන් මෙන් තිබේනි රෝද වෙරින්ගේ ගොතුක එහෙම රෝද වෙරින්ගේ ගොතුක තිබේ අදි හුකුරු දුවහු දුවා ඉජාබ කරවා වගුතෙග්ග රෝද වෙරියක කුරා දුවා ඉජාබ කරුම්මා අවදාවගෙන් වානේ ඒ රෝදය මීහක ಹುන්න කොම්මේ වගුතකි කොම්මේ හිඳකි ඒගේ සාතුක එනේ හැරි දුවා ඉජාබ කරවා حالتෙග්ග එහෙම රෝද වෙරියගේ ගොතුක හුරේ අදි හුකුරු දුවහුගේ දුවා ඉජාබ කරවා වගුතෙග්ග කුරා දුවා කියා අවාක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉජාබ කුද්දවානතෝ දෙකම ජමා ෆේරි එනුතෝ එනේ කි රෝද වෙරියේ අදි එන ඒ දුවා කුරණි හුකුරු දුවහුගේ දුවා ඉජාබ කරවා වගුතු අදි රෝද වෙරියා රෝද වීල්ලා වගුතු කුරා දුවා කීවස් ખાસකොන් ඒ දුවා ඉජාබ කරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවශ්‍ය වඩගන්නවා වගුතේ එහිම අල්ගොන් මෙන්න මියන්න හුකුරු දුවහු එංගේතෝ de faituvi kantattoga wahanu dakka miyanna hukurdu iradu kore bangun men duniyage tibijje alun men misunne tatbi kore vidan ema miyedum feregen alun men azumu kanalam vi ekan egota kore veto dua ki allah subhanahu wa taala alun men ki mifada adabtakun zinet terive fawa islami riveti adabtakuge mativeri akhlaaqun alun menge nafsu zinet teri kore fawa baikam ga levum ad alun men ki alun men efada kudi kudi amal take gotuga deke ehnames allah ge hadratuga ajuru hinawegen wa mifada riveti adab taka medu khas samalu kameddi ekankan kurumuga muradiwa baikamuga devum alun men emmenge roda gabulu kurawwa alun menna kurimati ga miyo barakate ramadan mahuge fahudi hage retakuga alukon kurumuge he tawfiq minwar kurawashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh